8. Ajde, Neno, razbaci se! Ko je lijepi prizor! Čekaj, prvo njega, pa onda tebe, Neno. Ajde, bravo, Neno, tak se to radi. Sad ja. Koja od ovih dvije? Čekaj. Oba dvije. Oba dvije su moje? Da. Znači i ova i ova? Da. Znači moram jednu od ovih dvije odabrat. Onda ću desnu. Ti si mali zec. Ti si zec. Ajmo doma! Imamo jedan party pupera. Ma nek si party pupera, ali bilo do 1, sad je pola 2, ajmo doma jebo. Pa ak radi do 1, onda već je produženo. Ajmo doma. Ček. Jebote. Kaj je ovo jebote? Sad sam Pepa. Ajde stak se prekaj. Ja ću ti napravit mjesta. Nemam, pijem pivo. Nema brekanja, pijem pivo.